Ing syudad Mabalacat, mismong i-Mayor Jeld Aquino, ing meni muna king relief operation kani apektado ning kalamidad. Ayning report. Personal ng Penimunan Mabalacat City Mayor Jeld Aquino in relief operations karang evacuation site kay bat ning patingapon na pamag-monitor king epekto kay bat ning kabukas sa pamag-monitor king epekto ning Super Typhoon 1. Kaya be din na Konsehal Marjorie Sambo at Konsehal Patricia Acorda midake ng alcalding food packs at tambing asahop karang pamilyang apektado ning albog. Sinigurado ng Mayor Aquino na ligtas at masalising kabilyan dareng evacuee king saup ning MGA Center, City Social Welfare and Development Office o CSWDO at aliwapang opisina ning City Government. Pauli ning maaga pa koordinasyon at kooperasyon dareng residente alang may reporta mete o may nasakit king kasalungsunganing bagyo. Pasalamat naman ning alkalde kareng ahensya at maging kareng volunteer sa balaw sa megserbisyo libutad ning kalamidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo.